Osjećam svaki potez špaklom koji treba da nanesem. Uvek ću se rado sećati društva i atmosfere koja je na času. Kroz istoriju se menjala tehnika rada i može se pronaći u svakoj tehnici. Taj kontrast najsvetlijih i najtamnijih površina, to je meni zanimljivo. Ja sam Aleksandar Siker, učenik škole za dizajn Bogdan Šuput, smer likovni tehničar, 4. sam godina. Ja sam Andreja Beljković, idem u školu za dizajn Bogdan Šuput, 4. sam godina, što znači maturant, i pohađam smer likovnog tehničara. Mi se nalazimo ovde u školi za dizajn Bogdan Šuput, na smeru likovni tehničar, i sada se nalazite u prostoriji koja je predviđena za rad na predmetu osnovi tehnologije i konzervacije. Pošto je ovo predmet na kom od početka do kraja sami izrađujemo sliku, znači od početne faze kako napraviti ram, kako platno zateći preko tog rama, preparirati ga i sam postupak slikanja. Andreju karakteriše jedan temperament koji je pogodan za dugotrajnu gradnju slike. Ona ima strpljenje, ima veliko znanje, već stekla, i ima jednu osobinu, ona je posvećena. Kroz istoriju umetnosti najviše mi se svideo period baroka i kao umetnici mogla bih navesti Rembrandta i Caravaggea, da su mi najveći uzori i njihova dela. Uvek ću se rado sećati društva i atmosfere koja je na času. Naravno, tu je i ozbiljan rad koji je neophodan za usvajanje novih tehnika. Aleksandar je pre svega opredeljen za realističnu, verističku sliku i pre svega orijentisan na likove, na portrete, na figuru. Uzori su mi Salvador Dali, Picasso, Rembrandt, Leonardo da Vinci, naravno. Njega interesuje figura, interesuje ga pokret, interesuje ga lice, i to je oblast gde se ono stvaraju. Dolazim iz Sremske Mitrovice i tu sam pohađao školu u kom je profesor bio Dragan Martinović i Damir Savić, u kom se nalaze moji počeci, i oni su me učili tom klasičnom slikarstvu. Sećam se da otkako znam za sebe da sam htela da idem u umetničku školu, uopšte nije bilo dileme. Sećam se da sam u 5. razredu, kad smo dobili tek nastavnike, pa već se tad počelo pričati šta bi ko želeo da upiše u srednjoj školi, jako je to rano počelo kod nas. Ja sam u stvari ovu školu htjela da upišem od malena i u zabavištu kad sam išla govorila sam ja ću da budem kao Pablo Picasso. To je jedini umetnik koji na mene ostaje neki utisak kojeg sam znala u tom svom periodu i stalno sam govorila ja ću budem Picasso i hoću da upišem umetničku školu i to je to. Opredelila sam se za upis umetničke škole jer sam još od malih nogu prepoznala talenat kod sebe i ljubav prema umetnosti i svim vrstama likovnih tehnika. Ja sam u stvari od 1. razreda osnovne odlučila da ću umetničku. Položila sam prijemni i taj osjećaj je bio neopisiv, znači ta sreća i da sam uspela da ostvarim jednu svoju želju. Upisala sam se jer sam bila opredeljena za slikarstvo. Mislim da je talenat samo jedan deo celog ovog sveta umetnosti i da je to možda 10% naših mogućnosti, a ostalo zavisi od nas i od naše volje, želje, spremnosti i od naših ciljeva.
Na smjeru likovni tehničar upisuje se obično 20, 21, 22 dece i praksa je da se oni dele na grupe. Svakom učeniku se posvećuje pažnja i prati se njegov lični razvoj. Škola me je zadovoljila sa načinom na koji se radi sa učenicima. U ateljejima, u manjim grupama gde može na lakši način da se objasni problem koji se javlja. Na ovom predmetu izučava se tehnologija gradnje likovnog dela u svoje složenosti, znači uz upotrebu materijala koji se na određeni način slažu ili ne slažu. Znači sve su to stvari koje mi prolazimo da bismo došli do što boljeg rezultata. Koliko smo im dobijali podršku od profesora, savete, konstruktivno naravno, toliko smo i nezavisni. Sami na sebi radimo da nadogradimo svoje sposobnosti, da ih usavršavamo. Mi se pojavljujemo i u javnosti, pravimo izložbe, nekad radimo tematske izložbe, nekad se bavimo nekim posebnim autorom, slikarom, zavisi od toga šta je aktuelno. Sami dobijemo zadatak ili po nekom periodu iz istorije umetnosti ili po nekom umetniku da se bira koje delo ćemo da reprodukujemo. Na taj način se dolazi do novih saznanja, do novih informacija, tako da na taj neki način, kroz istraživanja i kroz priču sa profesorima se najviše učilo. Za 4 godine školovanja ovde provedenog, škola je ispunila moje očekivanja. Upoznala sam dosta dobrih profesora koji su me dosta svemu naučili i dosta dobar su utisak ostavili. Opredelila sam se za smer likovnog tehničara jer u njemu postoje predmeti koji su najviše usmereni u tom pravcu slikarstva, crtanja, vajanja, likovne grafike. U stvari to su ti klasični pravci. Svako ko želi, ili ga bar malo interesuje, nek slobodno dođe, proba da upiše i ne bi se niko pokajao, jer stvarno je dobro. Dosta se razlikuje od drugih škola, dosta je atmosfera pri radu je dosta bolja, kao što možete primetiti ovdje i kod nas. Oni sami prema svom afinitetu koji su prepoznali u toku školovanja odaberu autora koji je potvrđen u istoriji umetnosti i da na osnovu njegovog dela, njegove slike rade po uzoru na to delo, poštujući tehnologiju konkretnog umetnika, stilske odlike, kolorit, dakle sve ono što čini to delo specifičnim. Kao maturski rad sam izabrala osnovne tehnike i konzervaciju kod profesora Đure i moja slika je od naše umetnice Nadežde Petrović. Naziv slike je Velikafa iz 1905. godine. Opredelila sam se da radim sliku Franz Halsa iz maturskog rada iz predmeta osnove tehnologije i konzervacije. Delo je veoma realno, ali se ipak vidi potez četkice i način na koji je on slikao, a to se poklapa sa načinom koji ja volim. Odlučila sam se za jednu sliku od Rembrandta, nema naziv, ali je portret nekog dečeta. Slika koju sam odabrala za svoj maturski rad je slika Leonarda da Vincija. Naslikao je Madonu. Radila sam je u velikom formatu. Originalna slika rađena je jajčanom temperom, ali ja sam ipak radila uljem na platnu. Za maturski rad sam odabrao sliku Salvadora Dalija, to jest njegov autoportret, koji me na prvi pogled privukao zato što objašnjava ceo njegov život. Aleksandar se odlučio za Salvadora Dalije. Ja sam malo bio iznenađen tim izborom, ali sam znao da on može da ovlada time, budući da Salvador Dali osim
tog nadrealnog pristupa, fantastičnog, ima komponentu i tog klasičnog znanja u čemu se Aleksandar već utvrdio. To je ulje na platnu koje smo sami preparirali, rastegli i počeli da slikamo konačno. Ovu sliku pa sigurno 2 meseca radim, ne sa prekidima, ali sveukupno jedno 2-3 meseca radim na njoj. Rad je Vilema Kojeka koji je živeo u 19. veku u Holandiji, stvaraju u Amsterdamu i ostale slike, sem ove, kad sam istraživala, sve su na sličan način rađene, tako da Alola mi je najviše privukla pažnju. Pošto sam prvo našla sliku, tim putem sam nekako unazad našla samog umetnika. Pre svega to je dar, to je talenat koji traži svoje ispoljenje, koji traži svoje zadovoljenje i to je prosto jedna potreba da se izraze na ovaj način kroz likovno stvaralaštvo. Svakako da je to početak je zanat, ali kroz vreme se ubacuju neke naše ideje. Recimo na ovom predmetu je poenta da što budemo verniji u reprodukcijama, a na slikanju dolazi do izražaja onaj naš unutrašnji deo koji prosto, naš unutrašnji stil. Slika se gradi kroz slojeve. Ovo je konkretno drugi sloj. Prvi sloj je ova plava boja koja izbija i onda se preko toga izvlače svetlije partije i unosi se boja. Tu postoje 10, nekad i više slojeva lazurnih nanosa boje. Postoje ti minuciozni detalji koji traže posvećenost i vreme. Što se tiče broja slojeva, stvarno ne znam da kažem broj jer ih je jako puno, pošto su lazurni i transparentni, idu jedan preko drugog, preklapaju se. Na mojoj slici su u stvari prikazane tek početne faze rada. Prvi sloj je bio crno-beli jer na taj način najlakše mogu da dođem posle do te senke koja će mi pomoći u daljem razvoju slike. Preko toga ide sloj u boji. Pošto radim ulje se jako sporo suši. Tu u stvari treba što više slojeva, pa sad koliko stignem, ali bit će minimalno 5 slojeva. Jako me inspirisala i sam kolorit slike i gustina boja koja se nanosi, jer ne nanosi se čista boja. Pravi se pasta koja daje samu gustinu i daje dosta bolji efekat slike. Svaka slika koju počnem nekako sam nesigurna ili mislim da će jako loše ispasti, ali nastavim da radim na njoj i onda ispadne. Ili budem relativno zadovoljna pa samo pređem preko nje, a neke ostanu kao neke nove granice koje pomeram sama sebi. Svaki portret ima svoje neke crte lica koje su karakteristične za tu osobu i svaki portret je novo neko iznenađenje i novi zadatak. Zadovoljstvo me preplavi i to može da traje i po nedelju dana posle završene slike. Jednostavno zadovoljna sam i onda sve nekako lepše ide posle toga. Oni sad imaju mogućnost da upišu studije na fakultetima likovne umetnosti, na konzervaciji, na arhitekturi, istoriji umetnosti, scenografiji, kostimografiji. Cilj mi je da upišem akademiju, da budem akademski slikar. Pripremam se da upišem Akademiju umetnosti u Novom Sadu, smer slikarstvo, pa vidjet ćemo kako će to proći. Likovna umetnost je put koji čoveka može da učini zrelijim, sadržajnijim, celishodnijim, je li tako? Na ovaj način se uči zanat koji je neophodan i kasnije kroz, na primjer, akademiju ću doći do svog nekog stila. Pa najviše bih voljela da budem slobodni umetnik, ali
Sad, da li se samo od toga može opstati, ne verujem, ali vidjet ćemo. Andreju pre svega vidim kao budućeg kopistu u nekom ozbiljnom muzeju, jer ona već sad ispoljava odličan kvalitet. Želeo bih da postanem poznat. Naravno, ovde u Srbiji je to malo teže, zato što se ne ceni toliko kultura. Naravno, u Novom Sadu je situacija drugačija, gde se organizuju razne izložbe i kulturni sadržaji, ali preko malih ekrana nam plasiraju neke nekulturne sadržaje. Aleksandar je tih, ali uporan i vidi se razvoj kako on napreduje kroz vreme. Ja bih voleo da se on opredeli za slikarstvo. Sklop svega, i talenta, i truda, i rada, i znanja, vežbe, sve je to jako bitno da bi se postigao neki rezultat.